पार्टीचा लॉयल कार्यकर्ता आणि पार्टी जरा बाजूला ना कॅमेरा साईड मोबाईल काय झालं मोबाईल काय करू वाटलं असतले हंगर ना ते मोर देन 3000 वोट्सांनी मी घेतलो खात्रीचो प्रश्नच ना तुमची जी कामां म्हणजे बीजेपी सरकार तुम्ही बीजेपीन गेल्ल्यान जी कामां केल्या त्याचो फायदो हांव ह्या फिल्डान जवळ 25-30 वर्सां लोकां कडेन संपर्क ना लोकांची टायम टू टायम काम करता लोकां कडेन संपर्कान सदांच आसता एवरी टायम एनी मुवमेंट हांव आसा तेन्ना कामाचोय प्रश्न येयना तेजेर इंडिविज्युअल रिलेशन वीथ एवरीबडी तुमचे ऑपोजीट टीएमसी काँग्रेस हेजो कितें तुमकां काय फरक येयना टीएमसी इज रिजेक्टेड बाय द Goan identity is completely different from other part of the country. So TMC is directly rejected. सर आप अपनी कैंडिडेचर को लेकर कितना आश्वस्त हैं?
ते बरे हे पुढे पुढे वयता घे मरे फाटी फाटी घे मरे पुढे किती वयता रे बरे दिसले सकाळी सकाळी हे बरे करून क्लॅरिटी बरी ना माझ्या फोनाची काय कंपनीचे अंगर होती रे अंगर रावला मरा मधी मधी Seen on the last 10 years in the government. The last 10 years, I have been in the government for the last 2.5 years.
a lot of difficulties, I would say, have been faced by this government due to the pandemic breakout over the last 2.5 years. We are facing a lot of pressure from various factors. Nonetheless, we are still managed to go through. We are still here today. We have gone through the entire poll system. We are confident of forming the government. The same way in Mapsa, it was a seat held by Babush for the last 10 years. There has been a lot of pressure. It is a big challenge, and today's victory, I think, is very important for Mapsa as a constituency for BJP in Mapsa. BJP Mapsa Mandal is a big challenge, and BJP as a whole, कारण बाब मनोहर पर्रीकर ना आमच्या वांगडा तशेंच बाबूशय आमच्या वांगडा ना. So it is testing times for all of us to see the actual organization come to work without these two main pillars. Thank you. Thank you. इधर पिक्चर का थँक यू ऑल द बेस्ट तू योशील आता गाडी कडे आता गरमी घातली आता सावळे क्षणात कोणच नाही कॉन्टॅक्ट केला तुमचा वन मजा